Sve što trebaš u jednom jedinom AI alatu, Hypotenuse ili na naški hipotenuza. Pogledajmo. Ovaj alat nudi 7-dnevno besplatno probno razdoblje. Nevjerovatno što sve ovaj alat nudi. Možete kreirati blog članke, možete kreirati bilo kakvu vrstu kontenta. Ovaj alat može kreirati opise za vaš oglas, bilo na Meti, LinkedInu, YouTubeu. I njegova super značajka Hypodoc. Ubacimo neki dokument ili udžbenik, izvještaj, što god, bilo kojem formatu i on nam kreira iz toga sažetak, odnosno može analizirati naš sadržaj. Isto tako može i kreirati slike, slično kao OpenAI Sora. Na kraju ono što će posebno duševiti blog kreatore. Znači ubacio sam mu temu o čemu želim imati svoj članak. Ubacio sam mu ključne riječi. On je sam kreirao outline, podnaslove, nažalost nema opcije na hrvatskom jeziku, kreira super članak, čak je ubacio i poveznice na relevantne izvore. Samo 19 eura mjesečno imate sve u ovome jednom jedinom alatu. Samo ne možemo kreirati videa, to je jedini nedostatak. Tako da, definitivno moja preporuka, pogotovo za one koji imaju e-commerce ili koji pišu dugačke SEO članke.